Zengling Kangsa Shupe, Pöke, Pöyik, Pöki Luxul, Tang Nang Chula, Tonan Nang Ken Sangmala, Naru Dele Shubiye. Ta Tanda Nimakashi Giringla, Gensik Dam Delwa Yebe, Datu Kashi Labayi. Tadi datu di genci changbaina ani ta datu di genci changmala pechu chetu gire penakesa manzo is quite important, it's not that important, it's much more important dinangshin genci perna it is much more expensive, it is quite expensive changmala pechu chetu gire Nepali Kerala Tej Shuchobachik. I beg for your permission to say few things in Nepali. अब मेरो यहाँ दार्जिलिङको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अस्ति बिगिनरहरूले एकचोटि सिकिसक्नुभयो तर आज यो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको रिभिजन हुन्छ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि नेपाली स्पिकिङ स्टुडेन्ट्स हिन्दी स्पिकिङ स्टुडेन्ट्स कोरियन स्पिकिङ स्टुडेन्ट्स जापानिज स्पिकिङ स्टुडेन्ट्स all of you must think in your own language and then it's much more easier to learn Tibetan because it's in one way or another way is connected. Okay, so अब यो अस्ति बिगिनर स्टुडेन्टहरुले मैले पढाइसकेको छु र पनि एकचोटि तपाईहरुले यो हेर्नु भयो भने चाहिँ एकचोटि फेरि रिभिजन हुन्छ र फेरि कति जनाको इंग्लिश त्यति राम्रो छैन भने इंग्लिश पनि सँगसँगै सिक्न सक्नुहुन्छ टिबेटन जान्नेले इंग्लिश सिक्न सक्नुहुन्छ इंग्लिश जान्नेले टिबेटन सिक्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै अब कोशिश गर्ने हो भने त नेपाली नजान्नेले पनि एक दुईवटा नेपाली पनि सिक्न सक्छ होला र अब यीहरुलाई अंग्रेजीमा intensifier तपाईहरु स्कुल जाँदाखेरि यो शब्द सुन्नु भएको होला यो ग्रामरको एउटा टर्म हो इट्स ए grammatical term for this intensifier or adverb of degree intensifier intensifier अब यो नेपालीमा अब मैले चाहिँ सिकाउन खोजेको चाहिँ यो रातोमा लेखेकोहरु सिकाउन खोजेको अब यो नेपालीमा कसरी भन्नु पर्यो भन्दाखेरि it is quite good अब अस्ति हामीले एकचोटि quite सिकिसकेको थियो quite so in British English there are two quite. He is quite good in Tibetan. He is quite good in Tibetan. So when you raise the tone, it's stronger. He is quite good in Tibetan. He's quite good in Tibetan. It's quite big. It's quite big. It's quite big. It's quite big. So this time we are doing. It is quite good. It is quite good. It is quite good. अब नेपालीमा भन्नु पर्यो भने नेपालीमा सजिलै छ त्यो सारै नै राम्रो छ सारै नै ठुलो छ सारै नै भनेर बुझ्नुस् अनि त्यहाँदेखिको अस्ति तपाईहरुले एडजेक्टिभ
सिक्नु भएको शब्दहरुसित प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ विशेषणहरु अस्ति हामीले सिकेको त्योहरुमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनि इट इज भेरी गुड नेपालीमा त्यो एकदमै राम्रो छ त्यो सारै नै राम्रो छ त्यो एकदमै राम्रो छ It is exceptionally good. एकदमै राम्रो छ एकदमै राम्रो छ अत्यन्तै राम्रो छ अत्यन्तै राम्रो छ It is exceedingly good. अब यो सायद त्यो बोल्ती भाषामा मात्रै चलाउँछ होला त्यो भयंकरै राम्रो छ त्यो भयंकरै राम्रो छ त्यो असाध्यै राम्रो छ के अरे असाध्यै यो इट इज एक्सिडिङली गुड त्यो असाध्यै राम्रो छ अति नै राम्रो छ एकदमै राम्रो छ अत्यन्तै राम्रो छ भयंकरै राम्रो छ असाध्यै राम्रो छ त्यसरी अब यो टिबेटनमा कसरी भन्ने त्योहरु अस्ति किताबमा त तपाईले एकचोटी पढिसक्नु भएको हो र यदि बुद्धिस्ट नभए तापनि भोटे जाति नभए तापनि आफ्नो दिमागलाई काम दिलाउनको लागि केही न केही सिकिरहनुहोस् आज बिहान मेरो एकजना अमेरिकन स्टुडेन्टको मेसेज आएको थियो मेरो उमेरको टिबेटन सिक्यो मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ अब जापानिज र अहिले जापानमा रहेछ जापानिज र हिन्दी सिक्दैछु अरे त्यो दिमागलाई हाम्रो यो नेपालीको भनाइ छ नि खाली दिमाग शैतानका घर भनेको जस्तै केही न केही सिकिरहनुहोस् त तपाईको दिमागलाई एक्सरसाइज पाउँछ त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ so as you know it well all these are called intensifier or adverb of degree. Adverb of degree. So yesterday we learned how to say is quite big, is not so big, is much more important, is not that important, is fairly important. Now today we do this. Okay, these are the questions I'm asking you and you try to answer. You can learn from your mistake. Try to answer these questions in Tibetan. So it is quite good. As you know it well, there are two quite. He is quite good in Tibetan. He is quite good in Tibetan. So this one I am talking. He is quite good. And then it is very good. It is very far. It is very important. Very. And then it is exceptionally good. It is exceptionally good. It is exceedingly good. It is extraordinarily good. So I put this highest in degree and next to it exceedingly, exceptionally, very quite. So takinanso karisho gore. Today Pebakashegi Kiragi Keza Joposhias Gudu
kesa gyopo shebe na nye de nyentun sensi nanken mangche wa Darjeeling gi yulmi re ani Ladakhi re ani Nyehongpa ani Vietnamese lotu mangbo sheta Korancho la pyoge nyenya gi kokap tsawa nyine ragiyo mare YouTube shenda dinde la nyemba irani konzo de YouTube pyogatso namgin kesa gyopo shibu shegirwa ani konzo de chesingiyo mare. The students can't catch up at their pace. Ani khasa Voice of America nyambani changma yikere literary Tibetan. Chezang da pyoge kale gyabne gyuchem delche gyabya yoba. Tinde nyintung dide kombo shita resungdo. Ta gelsi kinazo yang pyoge kingi yobayina oji nga di exceptionally good singing go manyo. Takas te deba le inji ke tes chingiyo na tele yak to tangya tapshe nangore. Exceedingly good. Nge ti zenda ha gugu pyoge la kandes lab gugiyo na samsam yong gugirba. And it is extraordinarily good. Sene ta the intensifier changma ngoto yu charba yin samgido. I think I introduced all the intensifiers with this class. So when you speak Tibetan, you can express exactly what you want to say. It's very good, it's not so good, it's much more difficult, it's not that important, it's fairly good. So you must have gained some flexibilities and to be able to say exactly as you want to express. Dire teneta kharashugore dije kenanso sensi nange mangbudu like it nange nyongyu shiradu kisi kenanso lo tuben sögi yöna like it nangro nang lenge bia thapshe nangro nang norna yang ke nange mare ngocha goya gyusen yo mare ani kenanso di lobsen di kerang gichenpo yangna chungpo yangna ashangla tuben sösa resamna konanso la gyugul nangro nang share it 강다 양 나란츠 미규 카르레스나 난초 창매 표지 티투바 등 벽에 겹투바 소야디 케랑초 땅나 난초 창매 레겐드레 데크르쇼고레 땅아데 디데스 저데 디데스라고 인게 디데스 the out dosumyang ostam bai cannot change like it nang chebai na nye sambal o di mi mangbo chile pen to gu da samsam yugur ba YouTube ne mu shida nang mi tu da ngata losum sto gu du tanda komu chi kyang ra gyure di da ran ma ran ne khaba khaya mi du mi gyu to di 기계라 옆에 표바 창매 벽에 겹투바 소야 만주 창매 레겐드바 딘데 임바 송장에 되라 슈겹제 뒤저 뜬제 딘데 슬럽이요 내가 내가 매바 딘데 멘당나데 탭티기요 내가 망보시다에 진짜라 벽에라 보래 이나양 뒤저 뜬제에 딘데스 Labgiya ani kenanso yang nyamshuk nangrona participate nyamshuk nangrona nyamshuk khandas nangrosane di khasa Google nangne by sharing it, liking it, commenting on it tindas kenanso
디 채널 딜라 캡교망 투그레 아니 생인 티와트 저래 캐나솔라 표기 딩몰라 소소랑기 디 칸드스라고를 표기할 때 삼로 땅체 숭이야 탑신난다 소소랑기 탑신난다 미지글 렌구 마슈바체 소소랑기 남제 표시당제 어디 됐는다 아니 캐나솔라 투벤스기레 아니 데스체 센시낭 발라 아니 투체낭 생이 연결 제용